Hatuthina mbere na nteto cietu. Cibo allocation ya mwiri nonanitie kumaka kwawe kumani na gutamba kwa murimo wa mukingo ntere ino. Cibo uyu augite allocation yawe ya mwili niyo tongoretie na wingi wa arwaru wa murimo uyu akirombaga utethio wa gukandana na ukumakiri thirikari. Kevin Kimathi hatubesio. Kuringana na riboti ya munini wa Cibo Nchoro wa dini ya Kithiri jina kadhambi ni ati mwankatha inture ya mwile ni onturere tongoretia murimo mukingo buruishone bunge kyonthe kiatigania West. Antu ba mwile arankenda kwariria ni ati murimo yoyo wetu HIV/AIDS iyuitete oro sana na imantu aguriarania sana kwithira location yetu kiri tigania West nontu it came mapping ne kuonania mwile sublocation HIV iri uru sana na akiuria mwankatha yantu kuritanoa muno anabani ni na baraba inayo kuimenyera na kuiwata utambia ana betu ibaritanwe na belezo bero kuina HIV/AIDS na baraba na yo kinyabo ibaimenyere na banywe ndawa na bakasambasa wethira no kwithira ukethira wina yo ndawa irio na ora atetete kuthimo amenywa tafadhali ukethira no wishuku kanambi antu ibete to create awareness sensitization ebwethwe antu barabombe kya kwethira to wishuku as a community tukareta mandaktari antu bathimo na tafadhali in case omenyeka HIV is a very friendly disease tuteme compare na cancer kana diabetes antu ibanywe ndawa na wethira na yo itorio omenyeke uketa seminars bokaritano meriere na twayo sambaza tafadhali kulukina etio kine na kuria mwinge muno aciari kuwatania kire kurira thineji muno na antu baituria winge kire kuthimwa ni ontu na mubango ywa kureta mandaitari a winge burunture neye ya mwile kainge onimbe tharandre na mentorship programs ciari to immediately bainga skuru na before bachoka skuru imbe tanka bariria na imbera amantu yau na kinya babu aciari ngwateri kubera so in future together twena mandaktari bakia na in case toya katenti mahali no nto iba requested kuya in the sublocation boka hesitate kuya kuthima tafadhali anto ibeye wacha tujue hali zetu na kiria ciari muno kiria na bau anini maturene utimu ntoka kwirira mwana sirie ku mwana nakaruenthe nerwe na te wero wetania na muthaka kana wetania mwaruka watwe na HIV ero wabwethia unanona na unabura muntu abwethakiro ko na HIV tio mwira ngakona mwana ongania kana ngakona mware ongania kana muthaka ongania karia mwana okunthe no rakaomba kwethira ate mukaria nthe uni mbetanga kwirirawe reportera Weru TV kumatigania West mbita wa Kevin Kimathi.